Selat kal eriang harangkat ulaba ubajor bahadu kata-kata ya kari Philippines. Kajingwan ca ulaba mentala jan sitayau hapa kari Philippines kala pelang yik senang kitau kibadan hakilan syathe ca kari Philippines bakin slay umlut bat ko omsaw kala rat napang kat yaki badan. Ling ba ka video pilaban sakhi bang ngit-lengit ki jingtai ki jingking ki badan hapa kari Philippines ki lasak penjulor lot ha ka umsaw. Kane ka jingwan ca ulaba harangkat ka jingslay ka bashir kai kala ji hakilan syathe kata ha ka jela Davao de Ore. Ha ka baki pai ba no sang snang daki lakngot lapin kari ajakana ban pelai yaki naki jingmensaw na ka jingslay Bat palat lai pun riu hajar teli pe kilang yeng, ki kilang yeng, ki balasya lempap, ki balasya ranglot. Ya ki yeng ki sem jangki, haka saw, haka jingslay ka barat ba. Ki telang kubar na pagari Philippines, mentakesngi kila pelaj, ya ki kubar ki bas ngausi. Haka baladan gawe ke jingjia ka basyirkai kata kesnang, man kayo. La angka landslide ke bashir kai lani kata ka jing tualum ke bashir kai kala jia hakas nang man kayo bat na kata ka jing jia si pau ngot ki breu ki lakla dasyan ken top kelong san ngot susyuru kita lang khabar na pakari Philippines kila yato bahadu menta palat si pau ngot ki breu ki badang jar ngai bat tang menta kasngi kata ka khat khandai trek ubnai Januari usnam arajar arpusaw hadu lai ngot kamet yap layu aban sebia na ki jaka batua kilum kumta ki buar penyat halor ka jinglang jingman caka mariang nakari Philippines kila ada ka warning ka bating syaki paj ba ki basyang basa hakilan syathe jangkari Philippines na baka jinglang jingman caka sun benang hadu menta kampat pengau bat lese kena ka jingslay kan la ban nangjur nang nesya khmat ang ki buar jangka sarkar Philippines